Gimana? Dah. Om Swastiastu, Om Awijanamastu ya namastu. Jai Dormo Pianak Bapa Paling wayang. Udah cening bagus pianak bapo ane paling kelek tur maning ane sayangan bapo. Aduh mohe Ane jani bapo wantah pitresno teken ukudani dewone priyantukani dewo jani sampun keli. Ketinggalan biang. Sake maon sedih ban bapo nuturin buku ukudani dewone ketinggal oleh biangi dewone ngawet alit. Ajoma cening apa ngemelah. Nah ne jane pirengang pesan tutur bapo ne nah melah-melahang yang cening jane ngijeng mah yang cening wayan. Bapa luas nangun kerti Duaning bapo jani lakar ningal uku dan dewone luas nangun yaso ke gunung alas hidup penebah pane mati. Nah bapo jani lakar luas nangun tapo yogo semadi ring tengah wanone. Nah yang dadi ban bapo ngideh teken di depan ceninge anggap duen subuh bapo masih mati. Amani jai adeso bane bonek dah
Nah sedurung jane bapo lakar ningali dewa luas kemo kewano ado nyen bebesan bapone di subane cening menek keleh gitu nyen cening bagus agamane wala jahe nah ingetang pesan yang to pebesan bapone cening wayan durmo melahang pesan di dewo ngamekang maparisola ingetang pesan pelajahin ane madan daging sastra agamane itu yang pelajahin semuanya abacikang di subane nyen cening waga dering sejeroning melajahin sane mawasto agama susilone punika raris laksana tatkala metingkah kiri-kiring angin ngalap tresnan anak wantah ta tujoneng pang mangdoy cening pasti ke uning yening sampun cening melaksano sane becik sane malah pasti ke sampun semeton idedane sarang sami tresna asih yening dewi olas patut nah di subane idedane semeton kantini dewone welas asih ke patut gisi tekekang sampunang nitya wacana napi malih metingkah sanene tempat abang ring margi yeneng sampun ni dewa ngamal tekek pikayunan sane becik welas asih ring nyamo brayone make sami pasti kesampun ri sejeroning ngemargi angka uripane puniki ring margi ring jeroan utawi ring bebanyar pasti kesampun elah dalang apadang pikayunan dewa terus sira bangkin